Prigodnim kulturno-umetničkim programom u dvorištu Katoličke crkve Presvetog srca Isusovog, Hrvatsko kulturno društvo Šid obeležilo je 16 godina rada i postojanja. Sve zvanice na skupu prigodnim rečima pozdravio je predsjednik društva Josip Pavlović, prisjećajući se svih važnih momenata od osnivanja do danas. Posebnu zahvalnost uputio je velečasnom Nikici Bošnjakoviću, koji je uvek priticao u pomoć kada je to bilo potrebno. Među uvaženim zvanicama bila je i Vera Hornjak ispred Hrvatskog nacionalnog veća u Republici Srbiji i Mihajlo Režak, sveštenik Grko-katoličke crkve u Šidu. Posle 16 godina postojanja, prošle godine na 15 godina smo objavili monografiju vezano za 15 godina aktivnosti. Ove godine smo ušli u neki drugi deo projekta na osnovu iz prethodnih svih aktivnosti tokom 15 godina. Hrvatska vlada preko Hrvatskog nacionalnog veća nam je kupila objekat koji nam je dat na trajno korištenje, tu u blizini, isto u ulici Vuka Karadžića na broj 9. To je bilo prošle godine, a ove godine u drugom delu tog projekta je odlučeno da se ta zgrada kompletno renovira s polja i iznutra i dvorišni deo. Tako da ćemo završetkom za jedno 2,5 do 3 meseca tih radova steći daleko bolje uslove za nekoliko sekcija koje su trenutno aktivne. Prije svega folklorna, tamburaška, literarna, likovna kolonija, udruga žena Šokice koje se bave izradom i doradom narodnih nošnji. Čak smo prošle godine dobijanjem ovog prostora se odlučili pa smo i osnovali zvanično, formalno bibliotekarsku jednu sekciju po imenu Bogdana Mesingera, poznatog književnika Šiđanina i likovnog kritičara, koji je rođen u Šidu 1930. a nažalost preminuje u Osijeku 2023. Tako da ćemo u ovim novim uslovima, pretpostavljam da ćemo i privući jedan broj članova, kako aktivnih, mlađih, tako i starijih, u smislu organizacije raznih aktivnosti, da nam to sada u ovom trenutku manjka i postaje problem kod organizovanja većih manifestacija poput sad ove godišnjice, gde se okupe sa izvođačima 100-ak i više ljudi. Tako da, pretpostavljam da će biti bolje. U kulturno-umetničkom programu, pored domaćina Hrvatskog kulturnog društva Šid, nastupili su članovi Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš i veliki tamburaški orkestar Matija Gubec iz Rume. Nikola Križanić recitovao je svoje i stihove svoje majke Nataše Križanić. Na samom kraju za sve zvanice organizovano je druženje uz zajedničku večeru.